Татарстан Республикасының халық әртісті, Татарстанның атқазанған саңғат ішіліктісі Рафаэль Ильясов. Sizden
sani degan jilni jillasam qiladi.
Айдар Галлямов башкаруында татар егете биюе. Sizne selamlayık. Tataristan Radyosu Muzikal Topşırılar Redaksiyasının ülken redaktoru, Tataristan'ın ot kazangan sanat işliklisi Rafael İlyasov. Hizmet sügen halkım
günlerine jırlayım köngülüm tulğanğa jırlayım boray günlerine jırlayım köngülüm tulğanğa jırlamayım köngülüm tulğanğa jırlayım dostlar bulğanğa jırlamayım köngülüm tulğanğa jırlayım dostlar bulğanğa Ural dağları bir yırak Ural dağı görünmey Ural dağları bir yırak Ural dağı görünmey Yaşlıktaki saf mehabbet niştetende sürülmey Yaşlıktaki saf mehabbet niştetende sürülmey Oturdum büyük dağ billerine Oratırgaç bir oturdum büyük dağ billerine Biz tügül kuşlar talpına Koytırga illerine Biz tügül kuşlar talpına Koytırga illerine Birsin ki serge kirek Su boyunda iki direk Birsin ki serge kirek Birsin ki sen yalnız kala Yalnız nişlerge kirek Birsin ki sen yalnız kala Yalnız nişlerge kirek Sahralarga şığamlamin Al şeşeklerge qarim Sahralarga şığamlamin Al şeşeklerge qarim Al şeşekler sinin tüslü Alıp düşüme qadim Al şeşekler sinin tüslü Alıp düşüme qadim Ufalarga barularım gelsirin şengine Ufalarga barularım gelsirin şengine Yanularım kiyövlerim gelsinin şengine Yanularım kiyövlerim gelsinin şengine Qaragaylı qar ormanı Üter günler bularma Qaragaylı qar ormanı Üter günler bularma Qarşı шығып qul birleşip Görüşür günler bularma Qarşı шығып qul birleşip Görüşür günler bularma Sendeme ilkem tanıştık biz iken Жылы яктан kışlar qaytqanda Günler ayaz idi, günilde yaz idi Yaşlığı biz yaşıp atqanda Yaşlığı biz yaşıp atqanda Günler ayaz idi, günilde yaz idi Yaşlığı biz yaşıp atqanda Yaşlığı biz yaşıp
şeşek atkanda. Yazlar bik tiz öte, kızlar kelip jite. Minutlarını ko'p so'ag'ar. Kuşlar kezin kite, ömür aşab öte. Elle güngil şula mağlana, elle güngil şula mağlana. Kuşlar kezin kite, ömür aşab öte. Elle güngil şula mağlana, elle güngil şula mağlana, elle güngil şula Halkımızın uzun мұңлы күйләреннән берсе Кышларга дигән көй, шуны тыңлагыз. Kişilerin irten
Питрәш таласын сезгә тәкъдим итәргә булдык. Питрәш койда, Питрәш Казан ягында, Питрәш ягы бик бер матур кыш сайраган шагында. Тала минем беләгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Талмас иде беләкәем, талдырушы булмаса, янмас иде йөрәкәем, яндырушы булмаса. Тала минем беләгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Biz alıydık, biz geliydik, sayraşa tırgan idik. Yakın dostlar jıyılganda jırlaşa tırgan idik. Tala minem bilegim, niga tala, niga yana iken minem yüreğim. Yanmaz ide yürekeyim, yandırışı bulmasa. Talmaz ide bilekeyim, taldırışı bulmasa. Tala minem bilegim, niga tala, niga yana iken minem yüreğim. Pitreşlerde sigiz tüpre versinden çıgasım yok. Can pisegim islerimden gömürde çıgasım yok. Tala minem bilegim, niga tala, niga yana iken minem yüreğim. Talmaz ide bilekeyim, taldırışı bulmasa. Yanmaz ide yürekeyim, yandırışı bulmasa. Tala minem bilegim, niga tala, niga yana iken minem yüreğim. Talmaz ide bilekeyim, taldırışı bulmasa. Yanmaz ide yürekeyim, yandırışı bulmasa. Tala minem bilegim, niga tala, niga yana iken minem yüreğim. Татар кызы биюе. Башкара Татарстанның атказанган артисткасы Халиса Шарапова. Рафаэль Ильясов үзенең җырлавын дәвам итә. Nindi emre bizning üzanlar düşelgenler yumuşak hatfeler ol şeşekler yeşil ölenler yaşlığımın hatır
Яшьлегемнең үтеп китүен, кошлар китүен тиңлим мин. Киткән кошлар язын кире кайтыр микән яшьлек белмим мин. Яшьлегем дип излеп җырлар идем, излеп җырлый торган җыр булса, яшьлегемә йөгереп кайтыр идем, кире кайтатырган юл булса, яшьлегемә йөгереп кайтыр идем, кире кайтатырган юл булса. Yalğız qayın bolmaydılar, yalğız qayın güllerde, yalğız qayın güllerde, yalğız qayınlardın, yalğız min bugünkü günlerde, yalğız qayın bolmaydılar,
yalğız qoyun yalğız qoyunlardan yalğız ittin bir canı yalğız qoyun bulmaydılar bulatırğandır inedi bulattırğandır inedi her kiminin de bir hasreti bulattırğandır her kiminin de bir hasreti bulattırğandır Nige mindim büyük dağ başına, ni oturdum anın taşına, nige kürdüm seni, nige süydüm kaygı hasret alıp başıma. Yana yürek, yana yalqınlanıp, yana yürekkeyim bilmişsiz, yana yürekkeyim yalqınlanıp, nige salqın sular bilmişsiz.
gününü bilmegeniga seni süygenmin nige gerek şulay şaşıp süydün ağlamış anam serilerin Үзінің мұңы білән бізні, халқыбызны үлімсіз итүші артист. Татарстанның халық артисті. Татарстанның ат қазанған сәнғат ішліклісі Рафаил Ильясовның ижад ішшәнлігіне 30 ел тулуға бағышланған концертімізді башлаймыз. Şiller
Jır bilen dusişler tağılay. Бүгінгі концертта баяннарда миңа ярдәм итәләр. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклеләре, минем күптәнге иҗади дусларым Алмаз Имаев һәм Рагда Халитов. Халкыбызның борынгы көйләреннән уел киен тыңлабыз.
игътибарыбызга шулай ук халкыбызның сәхнәләрдә сирәк башкарыла торган бер кийин тәкъдим итәбез. Хәмдия дигән көйне тыңларбыз. Башкорт халкының борынгы сандугач кийин алар яраталар. Шуны уйнарга уйлыйлар. Рәхмәт әйтегез. Aylardan
Kişiге ömür sanıysın sin ağaçlarga konup sana sançık ömrümni bəxtlərge tuturup sonama kekük sonama ömrüm saatlerin dolayda yüreğim yana bilmimin sebeplerin sonama kekük sonama ömrüm saatlerin dolayda yüreğim yana bilmimin sebeplerin Kenide sanıysın tutamay yürüysün bir küp yıllar Eytirsin tüzüp kuyasın aldıma ömür yıllar Sonama kekük sonama ömürün saatlerin Dolayda yüreğim yana bilmimin sebeplerin Sonama kekük sonama ömürün saatlerin Dolayda yüreğim yana bilmimin sebeplerin Niye yaraldın iken seni ömür yuravşı bulup Yurasan şu ömrümünü bəxtlərge tuturup Sonama kekük sonama ömrüm saatlerin Dolayda yüreğim yana bilmimin sebeplerin Sonama kekük sonama ömrüm saatlerin Dolayda yüreğim yana bilmimin sebeplerin Dolayda yüreğim yana bilmimin sebeplerin Bilmimin sebeplerin Bilmimin sebeplerin Eyda bir qavul kiyuna güzel jigitler. Uyna kızdı
dostlar garmonunu siz matur oynatasız. Oynağız dostlar garmonunu siz matur oynatasız. Oynatasız, yırlatasız, köngülünü yuvatasız. Oynatasız, yırlatasız, köngülünü yuvatasız. Kaya varsam dostlarım köp sizden yakınları yok. Kaya varsam dostlarım köp sizden yakınları yok. Yakın dostlar jıyılganlar jırlamışa halim yok. Yakın dostlar jıyılganlar jırlamışa halim yok. Almağaşı şeşe atamayının onu bişlerini de. Almağaşı şeşe atamayının onu bişlerini de. Almağa şeşe gökebek minim dost işlerimi de. Almağa şeşe gökebek minim dost işlerimi de. Oynaybız da, jırlaybız da, garmon kullarımızda. Oynaybız da, jırlaybız da, garmon kullarımızda. Al su güller şeşe batsın yürgen yollarımızda. Al su güller şeşe batsın yürgen yollarımızda. Ufalarga baram eli ufa yollar aşılsa. Ufalarga baram eli ufa yollar aşılsa. Uf yüreğime dimem eli yanılar basılsa. Uf yüreğime dimem eli yanılar basılsa. Oynağız dostlar garmonunu biz jırlagan kiylerge. Oynağız dostlar garmonunu biz jırlagan kiylerge. Siz oynagan biz jırlagan kalsın sağınıp siylerge. Biz jırlagan siz tınlagan kalsın sağınıp siylerge. Biz jırlagan siz tınlagan kalsın sağınıp siylerge. Мен өзімнің көңілімде ерткен бір жырны, Шүпірәлі турындағы жырны сіздің иқтибарыңызға да тақдим етесім келе. Бұл жыр меңа ошый, чөнки аның іштәлекле, матур болуы ошый біздің районның хезмәт сөйүшчән, икмәк үстерә белүче егетләрен мактап жырлаған жыр. Шуңа күрә шул жырны тыңлагыз. Илгиз Закиров музыкасы, Әсәд аға Айметдинов шигыре Шүпірәлем. Tuğan yakıp sina etsem de asman. Güzel yakıysam de aslan. Balkıysam şüphrelin Günelin türünde Yorgarga unutulgan yasman. Elcideysam şiler Tuğan yakırında Saf mınlara bəxət, halkı yaşatdırır. Şüphrəli tügünde yaşasın. Saf mınlara bəxət, halkı yaşatdırır. Şüphrəli tügünde yaşasın. Birden sil xıyalğa, ışarğa kanatlar, ürlerge umutulgan şağımda. Uğradın şeşekke, mehabbet gülümünü, güllerimin azgazar şağınında. Elcidey savşiller, tuğan yakırında, jil küteyginler reşesin. Sapınlara bəxət, halkı yaşatdırır. Şüphrəlim kügünde yaşasın. Jıraşa min sina rəhmətim yanartan, mayak sil yazmışım kügünde. Tuğan yaktırgan yak,
Sen bütün ömürge şor bulup kalırsın Külünümde inişindey savcılar Tuğan yakırında İlkide iyi günler yaşasın Sapmanlara bakıt halkı yaşatılır Şükrünüm tügünde yaşasın Sapmanlara bakıt halkı yaşatılır Şükrünüm tügünde yaşasın Sahnaga benim yaktaşım Tataristan'ın hem Rossiyanın xalq artisti Renat Tajdinov çığa. Onu karşılarız. Hürmetli iптәшләр, чынлап та бүген менә моң безнең йөрәкләргә үтеп керә. Менә минем үз кулагым белән безнең бөек язучыбыз, бөек галимебез Нәкый Сәнбәтнең Рафаэль турында бик матур әйткән сүзләр исемдә. Ул әйтте, бигрәк моңлы бу җегет, аның җырлавы йөрәкләргә үтеп керә дип әйткән иде. Чынлап та аның җырлавы йөрәкләргә үтеп керә. Хөрмәтле иптәшләр, Рафаэль Ильясовның иҗатын сөйеп, яратып килүче җыр сөючеләр. Беләсезме, татар җырын пропагандалауда Рафаэльнең хезмәте читтән тыш зур. Татарлар яшәгән бүтән төбәкләрдә дә аны яраталар, аны хөрмәт итәләр, аның иҗатын яраталар. Һәм шулай ук чит илләрдә дә. Менә мәсәлән, бүген Рафаэль Ильясовның менә шушы иҗат кичәсе булуын ишетеп, Ирактан, Америкадан безгә бер кунак ханым килеп төште. Ул татар сәнгате әһелләренең чыннан да бик якын дусты. Ул алар үзе дә сәнгать ярата, җыр ярата, моң ярата. Ул Шәмсия ханым Аппакай. Шәмсия ханымның Рафаэльгә, сезгә бер-ике генә сүз әйтәсе килә. Рәхим итегез, Шәмсия. Ничек тотарга яратамы? Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр? Bugün bu Mehabet binada zor bayram. Meşhur cırçımız Rafael İlyasov'un icat keçesi, jubiley keçesi. Biz onu görüp zırların tınlap tebriklerge kildik. Rafael İlyasov'un Tatar halk mungların baskaru ustalığı bizning yaklarda da bik biliriz, tanıylar, anı bik yakşı. Min 20 yıl evvel Tataristan'ın başkenti Kazan'a kile başladı. 20 yıldan beri Kazan'a kilip gittim. Rafael İlyasov'nu şundan başlap tanıyım. Benim tuğanlarım, benim Tatar kilerin iştüğümünü, yaratığımını bilgenge irtege Kazan'dan ayrılı gününden evvel ilerinde bir uçraşı tertiplediler. O uçraşıda hazırga indi merhumlar Rüstem Yahin, şair Mustafa Numan, cırçılardan Vafira Gizzatulina, Emil Celaleddin, hem Yaraktağına bik oturan yazıcımız Batula etmişliği çandır gevdeli bir kişi var idi. Sonundan ilerlemek Karaganda ol Rafael İlyasov iken. Rüstem Yakin'in refakatinde Rafael benim bik yaratkan Tuğan avlım Sakmar boylarında degen jırını jırlagaç küngüllerde eller indi hisler kuzgaldı. Men anı tuğa etmişli. Hayran kalıp jırını tınlap tırdım. Düben düşürüp uylarımını. Göz aldığımda küryen tüslü buldum. Sakmar hem agidel boyların. Şul kadar
tesir etti bu köy. Ben onu her zaman işitkende, yani o 20 yıl evvel işitilgen muңлы тавыш bilen jırlangan bu köyde yaratıp tınlayım. Rafael İlyasov'ның min birinci tapkır 1975 yılda, yani 20 yıl evvel kilövünde kürdüm hem tanıştık. Anın Tatar jırların taratu yolunda işlegen hizmetleri evvelde eğitip kilgen kebek bek zor. Bizning anın muңлы jırları bizning yaklarda da yaş işitile. Hem biz anı 1993 yılda San Francisco'ya kilgende biz ana bik konak itip kilgende, konak bulup kilgende biz ana bik şadlanıp karşı aldık. Ana konsertlerde jırlarının rahatlanıp tınladık. Konsertlerde de şulay hususi ileride de toplanıp jırlaşıp birge ana yarattık hem üzettik. Hazırda San Francisco'da yaşayıcı hem New York'ta yaşayıcı tuğanlarımız, milletdaşlarımız anın kabat kilüven ve bizge yeniden şu bayramını tekrarlawan dililer. Rafael, kaydasın? Sen kayda? Sen bir Irak gittin indi. İsen mi? Ne hallerin var? Rafael, senin bugün San Francisco'da hem New York'ta sen tanıgan tanışların, dostların hem min öz ailem isminden seni çın köngülden bu bayramı bilen tebrik ederim. Çın köngülden. Sana köp yıllarga selametlik, icraat uğuşları, ailende şadlık, bakıt hem gelecekte de halk köngüllerini tibretip, İngilizce kılların oynatıp, jırlap yürüge Allah sana köp yıllar nasip etsin. Min yaşa, rahmet sana. Amin, rahmet bize separ. Rahmet. Mine bugün biri de
аның белән бик күп концертларда йөргән. Аның концертларын алып баручы безнең бик тә йөрәккә якын, бик тә талантлы шагыйрәбез, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Гөлшат ханым Зәйнашева да килде. Рәхим итегез. Ханбикәбез, падишабикәбез Сөембикәнең шигъри монологы. Ғырур башымны идереп, қыл иттілер бір күнні. Яндырдылар, туздырдылар, ыжмақ кібік йұртымны. Илем йұртым ұлуғ иді, кең иді. Идел вә шулман бойлары гүл бақшаға тең иді. Дусларым табын түрінде ашадылар ашымны. Дусларым ялған дус болған, ашадылар башымны. Қара түнде, қара йылан уралды билләрімә. Жиді башлы аждағалар ябырылды илләрімә. Идел буйлап кетіп бардым, ағымға қаршы яққа. Қазаным көрнермі деп, қайырылып қарим артқа. Идел төбіне шәшілді, ахак гәрәбәләрім, дұшман аяғы астында, ханлық дәрәжеләрім. Аудым икән, исән микән, алсу қызыл манарамны күрә алмам яңадан. Ғазиз улым үтәмішні қолдан тартып алдылар. Тәрі тағып, шуқындырып, қара гүрге салдылар. Ғазиз баламнан айрылғаш, ялғыз қалдым телміріп. Халқымның қанын қиялар, ил йұртымны жиміріп. Эй қадірлі, сүйген халқым, ғазиз халқым, бәхил бол. Кәфірлерге ләғнәт түшсін, тәкбир әйтіп, дұға қыл. Тірілей үрлерге кіртір, тәқдирлерде язғаннар. Безне мәңгі ұнытмағыз, илдә исән қалғаннар. Біз бүгін бик матур кешәгә яратқан жыршыбыз Рафаэль Ильясов концертына жиналдық. Жыршылар әлбәттә бик күп, соңғы елларда жыр майданына бик күп яшьләр келді. Яшьләр алар заманча жырлыйлар, үзләренчә жырлыйлар. Халкыбызның борынгы озын көйләрен, халык моңнарын жырларга бик ашкынып тормыйлар. Халык көйләрен жырлаучыларыбыз инде елдан ел сирәгәеп баралар. Әмма безнең Рафаэлебез халык жырларына һәр вакыт тугрылыклы, үзенең репертуарында һәр вакыт халык жырларын саклый. Ул халкыбызның жырларын нәкъ халкыбызның үзенчә итеп, моңлы итеп, матур итеп, тиешле җирендә генә бизәкләр, бырмалар кертеп, кыландырмыйча башкара. Шуңа күрә дә ул халкыбызның күңеленә үтеп керә, без аны шуңа күрә дә яратабыз. Рафаэльне мин бик күптән беләм, аның белән якыннан аралашып яшим. Рафаэль гаҗәп дәрәҗәдә тырыш, эшсөйүчән, музыкага, сәнгатькә, иҗатка бирелгән. Тормышында ул гаиләсендә тәртипле, матур. Ул гаиләсен бик хөрмәт итә, балаларын бик ярата, улым, кызым дип җанын бирергә әзер тора. Менә шундый күркәм, матур кеше белән дус булуыма мин бик бәхетлемен. Бүген шушы мәҗлестә Рафаэльгә багышланган бер шигыремне укыйм әле. Бер кыш сайрый, сызылып таң атканда, күрин дисәң күзгә күренми. Шул кыш тавышы үзә үзәгемне, сагыну сагышларым сүрелми. Язлар үтте, эреп акты бызлар, аккан кебек узган гомерләр. Бу кыш тавышын тыңлап бер уйланса, быздай салкын җаннар эрерләр.
Чишмәләр дә үз юлларын табып, шул кыш тавышы белән агалар. Бу кыш моңлы итеп сайрап куйса, тынып кала кара каргалар. Идел ага, Идел буйларына, таң алдыннан томан тарала. Эй кышкаем, моңың белән мине сагышым томаныннан арала. Ни тылсымың барсың тавышыңда, күтәрәсең җанны күкләргә, я ташлыйсың тирән упкыннарга, яшьлек ерак калган үткәнгә. Эй кышкаем, шулдыр тылсымнарың, Ходай үзе биргән тумыштан, җаным белән тыям, сүз таба алмыйм, бар тавышың тора сагыштан. Бу шигырем белән, Рафаил дус, шуны әйтергә мин ашкынам. Син ул дустым, сызылып таң атканда, сайрый торган моңлы кышкынам. Кечкенә генә бүләгем һәм үзем үстергән чәчкәләрем. Hürmetli ve gizzetli, medeniyet ve sənğət işliklimiz Rafail bini İlyasqa әйтеләчәк ошбу котылгы. Rafail ibni İlyas sandугач син, җырга моңга сусаганда кыйбла хат син. Җырчыларның минбарында алтын таш син. Тагын шулай сайрап күкрәп яшәй имди. Кем ул шундый сәләт биргән безнең иргә? Габуйчы да, җырчы да ул, мөхәррир дә, даны моңы таралганdır barça ilgə. Моннан да зур ихтирамнар булсын имди. Күрер күзгә күркәм йөзле син бигрәк, Ходай биргән моңлы тавыш киң күкрәк. Җырла, сайра, туган халкым булсын терәк. Моннан ары сиңа ниләр телим имди. Бүген сине якын дуслар урап алмай, Рәгъде Халид, Алмаз Имай һәм дә Сырнай. Әлдә син яшь егеттәй, әйдә сайра, 100 яшьтә дә күңелләрдә калгыл имди. Амин. Төркиядә яшәүче милләттәшләребезнең шаян җыры «Өммә йөрмә». Hey,
Köngüllerdey мәңгі сақлана билер сүрмейді ол сүрелмейді мәңгі саф қала билер Алмаз Имаев, Рагды Халитов һәм менә бергәләшеп без сезгә юк сындырсаң нишләрмен дигән йөрәк җырын тәкъдим итәбез. Que
Яхин музыкасы Гөлшат Зәйнашева сүзләре «Үзең аңла». Özün Allah
Язамдай назлап тибрәт алмам күңеліңнен нішкә қолларын өзің аңлайын дей өзің аңлай неге мұңлы минем жырларым өзің аңлайын де өзің аңлай неге мұңлы минем жырларым. Рафаэль Ильясов үзенең җырларын халыкара конкурслар лауреаты, Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы оркестрына кушылып дәвам итте. Оркестрның җитәкчесе һәм дирижеры Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Ринат Халитов. Рим Хасанов музыкасы Ибрахим Абдуллин сүзләре «Үз ягыма кайтсам». Үз ягыма кайтсам, җиргә ятып, тыңлар идем үлән искәнен, тыңлар идем чалгы тавышларын. Кичке җилләр искәнен, тыңлар идем чалгы тавышларын. Кичке җилләр искәнен. Үз ягыма кайтсам, җиргә ятып, эчәр идем чишмә суларын. Тыңлар идем кызлар җырлаганын, егетләрнең урай моңнарын.
Bağıma kaytsam yalan ayak özlerim tevge yolamına iniş boyundağı bepkelerini aşık olgan tevge kızımna iniş boyundağı bepkelerini aşık olgan tevge Sara Sadıkova kiye İlsiyer Ganiyeva sözleri Yürek Siri. Dağlarda yığıştı ay yağlarım belki tavalırsız işlerin yeşilleysigen yarım yatağalda eytsegizley dostlar nişleyem yeşilleysigen yarım yatağalda eytsegizley dostlar nişleyem onun yüreğinde yoksun odan sızlanadır göbek küngülgen yıraklaşa dikligedir avuşurbuz düsley küngülgen
Кадерле тамашачылар, милләттәшләр һәм башкорт дуслар. Без татар халкының күренекле җырчысы Рафаэль Ильясов белән сезгә Татарстаннан, татар халкыннан, Татарстанның баш каласы Казаннан ялкынлы, кайнар сәлам алып килдек. Безнең халыкларыбыз, татарлар һәм башкортлар, гомер буена мәңгелек дуслар булып яшиләр. Безнең дуслыгыбыз, безнең уртак җырларыбызда, моңнарыбызда, көйләребездә, эфир аша яңгырап тора, радио дулкыннарында яңгырап тора. Үземнең чыгышымны үзебезнең туган телебезгә, татар теленә багышлап язган бер шигырем белән башлыйм. Рухыбызда туган тел син, җаныбызда туган тел, ясалма килмешәк түгел, каныбызда туган тел, рухыбызда туган тел син, әткәм, әнкәмнең теле, борынгы бабабыз теле, Болгар бабабыз теле, бишек җыры киләгән тел, моңлы, ягымлы тел син, гашыйкларны таныштырган һәм кавыштырган тел син. Зәңгәр күктә кояш кебек, якты нур сипкән тел син. Халкыбызны иманлы иткән, шәфкатьле иткән тел син. Рухыбызда туган тел син, җаныбызда туган тел, ясалма килмешәк түгел, каныбызда туган тел. Кердем карурманнарга дигән җыр тыңлагыз, татар халык көе Гөлшат Зәйнашева шигыре.
Исән сау бул әнкәй дигән җыр тыңлагыз, дуслар. Хәзер бер күңелле тапмак, җырлап бераз шаярып, күңел ачып калсак та ярый торгандыр инде. Шагыйрә Гөлшат Зейнашева сүзләрендә яшь композитор Рөстәм Абязов мактанчык егет
takmakları yazgan idi biteli küpten tügülgene. Ne kadar maktanıp bolar indi, ne kadar bıldırıp bolar indi. Şulayda sizge ligeçtin, tisgine öğrenip, maksat bilen şuşu takmakları da sizge takdim eterge uyladık. Kadir dostlar, şuşu takmaklarını tıllardıydı.
Башкорт кызлары биюе. Татарстанның атказанган артисты Әлфия Хөснетдинова.
халкыбызның мәхәббәт турындагы җырларыннан Мәдинәм Гөлкәем. Ул яулыгым икәвиде берсе суларга аты, Мәдинәм Гөлкәем, берсе суларга аты, бәгыркәем. Мәдинәм Гөлкәем, берсе суларга аты, бәгыркәем. İki bizini iki yakka tırmış dulkını kattı, Medine'm Gülkayım, tırmış dulkını kattı, Beğirkayım. Medine'm Gülkayım, tırmış dulkını kattı, Beğirkayım. Sağılğanda sirlerimni silim sanduğ aşılarga, Medine'm Gülkayım, silim sanduğ aşılarga, Beğirkayım. Medine'm Gülkayım, silim sanduğ aşılarga, Beğirkayım. Min sağılsam xotlar yazam, senin isinde de yok, Medine'm Gülkayım, senin isinde de yok, Beğirkayım. Medine'm Gülkayım, senin isinde de yok, Beğirkayım. Senin isinde de yok, Beğirkayım. Сәхнәбез түрендә кабат биючебез Әлфия Хөснетдинова, татар кызлары биюе.
Bizning san'atimizda, san'at tarixida ikkigina redaktorning bilan shu qadar bir kabinetda o'tirishlardi. Ул birisi bizning yubileyimiz Rafail İlyasov, ikincisi Emil Kunçarov. Nigadir alar mana shu muzika redaksiyasida ko'pmi председательlar almashindi, ko'pmi aytamiz redaktorlar almashindi, ko'pmi bo'laklarda almashindi, ko'pmi aytamiz allaniyni qizg'alar ular hamon turadi. Sikirmez, biyemez, naşar jir bilen ağzını çıratmaz. O büyük vakitli kişi, o çıksa Tatar Jövherlerini jirli. Şunun için sine min rahmet, senin sağlığın yılları, tavuşunluğunu, sen şin Tatar şekildesin. Sen bizden halık yapışısın. Biz seni yaratarız. Hem senin etemin mümün bir paçanlık gitmesin. Tavuşunu yaldırasın. Çünkü senin gibi çırşılarını eli büyük uzak yıllardan sonra yazmalarda falan da halık iskan süreçler ki bu güzel unutacaklar. Ama Rafail İlyasovlarını unutmayacaklar. Çünkü onlar Tatar'ın eytemi bütün ruhun, dünyasını aktarıp çıkartırgan kişiler. Min yaşa, şimdi min kişilerin gitmesin. Efendinin sözlerine nıkla koşulam, hem üzümün yaklaşım için, dostum için, talantlı yaklaşım için sinem, gururlanam. Şunun için. İslam her kişinin izini tuğan tübeki, atası, anası, negisi, buna andi negiz benim ben şekli avında, şuna göre benim bizimden arayındaşlarımını, bizimden arayınlarına, anın halkın, ömrüm boyu hürmet yaşayıp, çünkü şu Şükreli rayonunda benim birinci adımlarım olgan, şu Şükreli rayonunda okuganmın, bilim almanmın, Şükreli rayonunu kazanğa getirgen, bilim alırga yerden etken, onlar bilen büyük rahmetlenip aralaşan, çünkü onlar bilen aralaşan bizi bir rahmet, bizi bir gururluk, bizi bir şuşunday köngülge, yürekке hareket ettiren mezgiller alasın, onlar bilen aralaştığında Şükreli rayonu ısınlı vakıtlarda buna ettiler indi, büyük zor yanarış kişiler, anda yetekçiler kadar köbesi gençler, iskitkiş, duruş, uğan, akıllı kişiler yaşayın. Bizning xalqimizning buyuk jirshisi Farida Kudashevani sanaydi. Farida Kudasheva bilan Rafail İlyasovning do'stliklari u bir ko'pdan boraydi. Alayına da tugul, hatta bu iki respublikaning do'stlig'in Tatariston bilan Boshqirdiston arasındagi do'stlik ko'pirinlig'ida Rafail abi bilan Farida xonimning ulushi zo'r bo'ldi. Bugungi ulug' yubileyga Tatar xalqining buyuk jirshisi keldi. Boshqirdistonning ham Tataristonning xalq artisti, Rossiyaning qozongan artisti, Tatariston Respublikasining Abdulla To'qay ismidagi davlat bo'lagi laureati Farida Kudasheva. Qadrli Qozon tomoshaçıları, dostlarım, sizning yuraklaringizga qo'shilib, bugun menda do'stim, yaqin do'stim Rafailni uning tug'an kuni bilan qutlayman.
Аның яхшы сыйфатлары турындагы, аның хезмәттәге зур уңышлары турында әйтелгән сүзләр бар белән мин һәммәсе белән дә ризалашып кушылам. Аңа исәнлек, саулык, гаилә бәхете, киләчәктә тагын да зуррак уңышлар телим. Бәхет, шатлык телим. Рәхмәт. Халкыбыз җырларыннан сулар буйлармын әле. Üzüp aldım bir yüzüm, üzüp algan yüzüm kibik şit jirlerde bir üzüm, üzüp algan yüzüm kibik şit jirlerde bir üzüm. Jilferdəmi jillərdə sandıqaşlarda sayramı siz bulmağan jirlərdə sandıqaşlarda sayramı siz bulmağan jirlərdə Barsam dostlarım küp sizden yakınları yokla sizden yakınları yok
Yakın dostlar jıyılğanlar jırlamışa halim yok. Yakın dostlar jıyılğanlar jırlamışa halim yok. Su boylarına düşermen, sular boylarımın eli şul, sular boylarımın eli. Sular boylap, sizni oylap, jırlarımın eli. Sular boylap, sizni oylap, jırlarımın eli. Sular boylap, sizni sağınıp, jırlarımın eli. Halkımızın küngül cevherlerinden güzelim. Şitte yürgen şakta sağındırıp, kirerişin tünle dışına, zəngər küklü, matur ayaz kişli, tuğan yağı kirek kişige. Ünse ağılı ki.
жырlasам шоңа қарап, тарала бар қайғыларым, жырласам шоңа қарап. Сызылып атқан таңдалында яман су бола язымла, яман су бола язым. Айрылғанны алдан білдім, ялғыз көрдім ұрпазым. Айрылғанны алдан білдім, ялғыз көрдім ұрпазым. Алға келмей біле болмай, башылар не күрәшәгін. Алға келмей біле болмай, башылар не күрәшәгін. Басу қапқасын шыққанда көтерілді тұманарлай, көтерілді тұманар. Дүния хәлін біліп болмай, сау болығыз туғанар. Дүния хәлін біліп болмай, ұшырашырбыз туғанар. Дүния хәлін біліп болмай, ұшырашырбыз туғанар.